Ia whaatalong whaatupul malo le tunu. O le tau nei le taulanga whaatau I Mangele shopping center. Ia. Le o mawheloa I ma le uso ia Apelu Maliko. Ia o loo whaamoe moe palangatu mo langko kalake I Farani. Ia whaatalong Apelu nei tau. Ia me se le malo le tunu o whaafonga mai. Lunga tātou wala atana Samoa Entertainment TV. Ia malo soifua. Ya, tala fat nei tai au fu. E pai e mo malu so ka ko ku pe o sa mo ro fa fu fu me nei tai au. Ya, tala fa, tala falava. Ya, leu e malanga mangisita le sa wo manu luma tau na e malanga man te. Ya na tau no me la son naf. Ngap. Mo o ni mo falang. Wa pe malanga. Na nei la fia. Ngene fia. Ya. O leu sai ni leu kon karate o mortito san. Ya, sai mo le lo tau sang. Lua kalsang. Umalan lua kalsang le spa mo mo. Ya e fika le tala. Mo lo tau sang au to e mana sai pe posesi ka ko ku e ese me manga o sai e o so yan. Pia o le ke vai ku fa mai si po o le third edition le wa alwa nga ia po le. Ya, ya. Pe fai mai si pe o maula lo le tu langa ye ngai lo tu lang ta lo la so mana tu le tu lang to nga o ma ya amata mai Tai da mo le si yo le mafuanga ko walwe le tala pule yo paulo vale le kala pun penga ko o mo so pai o mo se o fanga ya yo le alanga mo te ki ai le kala pule te o mo lo mo au skala pulunga ko le fai ma ko so nga o penga la ai le pai na ba tu to ai o ai na paulo kala pun pai na la to abatuna o mo se ai ora vale tala ko o talia me tau sanga sa abi e dio to le ala le o ma foi mo ko o kala pule ma ngai te to fini walo ya te neina le to tas ko kas ya pa te fo le tu ya ba no le leng o ma fai nga ma wai ya luang do te talo yo mo lu to sanga sa ka o wa le nga adu fo o la ka pi fo sa fai o I falan pa ko lo I no pa to lu wai o no winga la em fai nga ko ka lo mo sa mo pe e mo fai nga ko alo le suenga se o se wa mo lo ringpeko yo mo le ringpeko o fai nga ko alo le o se nga mo le ringpeko ya mo le mo I au se ko okay wa te ta lo ngai o november to se pe o ma to le o ba ye po pa malo pa tai fo I lo ta leni lo nga ba ya male lo fa mdianga fo le tunu u ta to te to fit ai o le la mo wa lo wa ba ngo o le I po le nga fa pe ke we le mpa nga ko ka alo ya te mele mo wa ba ngo ta alo mo sa mo ko ko sa mo mo le tami umia le scapula ya ya famia tu le tua mo po kalam foi mo fu fanga ya me se fo lo ya I lo kalapulela amata o fe amaka kalong amaka masin fo wa ma ke do atuala o ta lo nga la nga ia fai mo post mo dunga Facebook ya tu lang lo ka lo ngai o ai pa te ni ta ma lo fo ya ma lo fa ka va ngai ya company le Samoa Entertainment TV ya o le ke ka mai le fa ka ko CD ya fai ma lo fa tu mo lau malanga mo o ya wale la ku ngi o ya mga umia te Samoa mai fa mo longo yo wa Samoa ya de la abatu la email dia mo se pese matak mai ya we la frequência o pese yo ya fa petel ave po ya o le suyo le Samoa Entertainment TV e mo le to le fa tai ya te o le uso po la tani po ya I lau taleni ya e me se po ya lo tu mai mo tato au te to fit ai ya mangwe kele ya de malangat mo ngi fo so to ai nga ya ma pu fuanga ya I pe ya mantu le tu pe a ka mu o na tunu ya wa o ya pu ya tato so se me tato ya e fa tai mo le ta lo fa
stuck.